which we believe will be independent, and Botswana as a country stand ready to receive your comments, and we know that it is in our best interest that we have a successful election that is free and fair. Godimo ga mo tona Morweng o rotloeditse Batswana le bana le seabe botlhe go dirisana sentle le lekoko la SADC le le okametseng ditlhopho le le tla bo le le mono go hitla kgwedi ya Ngwanatsele tlhola malatsi a le 6. Kgotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Mokamedi wa sekolo sa segolwane sa dipatlisiso kwa Maung a sa Kavango Research Institute, Professor Joseph Mbaiwa o boletse ha go le botlhokwa go lema ditlhare ka dina le seabe mo go thibeleng kgotlego ya mmu, dina le seabe mo phetogong ya loapi gareng ga tse dingwe. Professor Mbaiwa o buile seo kwa temong ya ditlhare tse di dikete tse 2 tiro e leng ya boraro ya mothale o go tshegediwa ke moepo wa Makau kwa Toteng. Maracha ka Isare Kapego. Professor Mbaiwa o boletse gore go lema dithare go oketsa palo ya dimela, selo sa reng se mosola mo botsogong ja batho. O kopile banni ba nhabe go nna le seabe mo temong ya dithare e segetswang ngwaga le ngwaga ke moepo wa Makau le go ithuta ka dithare tse di tholegang mo lefatsheng leno ga mmogo le tikologo e di ka tshelelang sente mo go yone. We have water scarcity because of all these changes in the weather and because of the low rainfall. The agriculture as well has gone down, agricultural production. And because of the agriculture has gone down. Re na le thoko la metsi le lebakilweng ke phetogo ya loapi gape le mhama wa temothuo ga o sa thole o ntsha maduo ka lebaka la go thoka pula. Re tshwanetse go taka maele a go rarabolla manokonoko a bakiwang ke phetogo e ya loapi moya one e le gone go lema dithare. Ga re lema dithare re tshwanetse go ela thoko thata tse di tholegang mo lefatsheng leno le gore di ka tshela sente mo tikologong e ntseng jang. We need to plant trees. And when we plant those trees, we need to pay attention to indigenous trees. We need to have the right knowledge of whether this tree is going to survive in this environment or it's not going to survive. Go bolola fa dithare di le mosola ka dineela batho le diphologolo meriti e bile di thusa go lwantsha kgotetso ya loapi. Trees are more than just part of natural landscape. They are alive. Dithare ga se bontlha bongwe ja lefatshe fela, di thatswa phefo e bile di lwantsha kgotetso ya loapi kgotsa global warming. Dithare tse dikete tse 2 tse re tsileng go di lematse di ya go neela batho le diphologolo meriti. Shelter for wildlife and improving the quality of life for our communities. Human activities are impacting negatively our climate patterns, which are Ditiro dingwe tsa batho di ama tikologo ka tsela e sa siamang, di ama mogote wa lefatshe, yaanong go lema dithare ga rona go tla thusa go rarabolla dikgang tse. So this initiative is our small way to combat that impact of human activities. Monongwaga moepo wa Makau o lemile dithare di le 2000 kwa kampeng ya moepo o le kwa sekolong se se botana sa Lekgothwana. Maretha ka Isara, BTV News, Toteng. Mo phuthegong ya Kgotla e neng e buisiwa ke mothusalatona wa lephata la dikgaolo le tlhabolomagae Methaleta mona Kgotla. Moemedi wa banni ba motse o se tlhomamisiwang wa Shaikarawe Meka Panda July o kopile gore lefelo la bone le tlhomamisiwe go nna motse gore ba kgone go akwela ditlhabollo le ditlamelo dipehela tsa puso. A re gore ba bone thuso e pehela ke ha ba ile kwa Mohembo selo se bangwe ba sa se kgoneng ka go tlhoka madi le yone nako. Tani Sukudu. Memonna Kgotla o tlhalositse fa ba ikaegile ka pilara tebelopele ya Vision 2036 e itebagantseng le dikgang tsa go tlhabolla matshelo a batho ka kakaretso go sena ba yo sallang ko morago. Ka jalo banni ba Shaikarawe ba kopile go bereka mmogo le komiti ya ditlhabollo tsa motse go itepatepanya le dikgang tsa go tlhabolla motse wa bone ba dirisa mananeo a tshwana ipelegeng e tlhabolotsweng go ithuta ka tsa kago go ithokotsa go tsena mo ditirong tse di nang le dituelo tse di botoka. Bana ba rutiwa ka tsa kago, ba rutiwa gone go aga.
ba rutiwa mo go teng bricklaying, ba rutiwa plumbing, ba rutiwa yone motlakase, ba rutiwa le bo tiling. Hala jaaka o itse ka tsa kago, mme be re morago e le gore ba neelwa ditlankana. So ditlankana tsone tse tsa bonetse e be le gore ke tsone tse ba ikaitshetsang ka tsone. ka jalo morafe o ne a botsa ka maikaelelo a go tlhaloganya dikgang tse ba neng ba di beilwe pele. Ha re ta gone a berta re kopa tona gore re kopa sekolo gore o re direle ka gore bana ba rona ba kgakala ko nyaona gone kapa. Ke mo ele gore o itela ngwana yo nyenyane yo na le 7 years a tswa gone ha ba ya ngangao. Bana ba rona go sekolo sa ngangao ba sutega le gompieno ha ka tsama ba go hitela bana bao ha ba ja se le diaparo tse le gore tsa sekolo ha dio. Ka jalo boeteledipele jwa maphata mangwe a puso jwa tsibogela dikakgelo tseo tsa morafe wa Shaikarawe. Ke boamaruri ga re leng teng ga re se re thomamisiwi ka lebaka la dipalo tsa rona, mme re settlement e golang e re dumelang gore ga re ntse re gola jalo ga dipalo di goroga teng re ta goroga teng tsa tona. Ke gore ra ba itse ba banang di machine ke go semamang gora gore ba re segele jalo re ba kgaoganya ka dikolo le ka metsi. Ba bangwe ba tawo ba segela mme ba tawa tswa ko ntle. Mme monna Kgotla o tshepisitse banni ba Shaikarawe fa baithuti ba tla kwala ditlhatlhobo tsa lekwalo la bosupa mo sekolong sa bone ngwaga o tlang. Taini Tshukudu, PTV News, Shaikarawe. Mo maitekong a go tokahatsa le go tlhabolola thuto, lephata la thuto le tlhabololo dikitso le golagane le balekana la Botswana Teaching Professionals Council BOTECO ba betse sekolo sa Tashata Junior Secondary kwa Tatiside. Ditlamelo di tshwana di-computera tsa di-laptop le ditilo magareng ga tse dingwe. Dimpho tseo di ne tsa biwa semmuso ke tona wa thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Letsola-Thebe. Ke di bonyele kalake ka pego. Ra Letsola-Thebe a re tiro e dirilweng ke ba BOTECO e tshegeditse maiteko a lephata a go thabolola tiriso ya maranyane mo dikolong. O tsweletse a tlhalosa fa go tshwaraganela thabololo ya thuto ga makalana a farologaneng go ta oketsa boleng jwa thuto le go ntsha maduo a kgatisang mo dikolong. We are gathered here today, ladies and gentlemen, to witness BOTECO's corporate social responsibility program in Re kokwane fa go bona ditiro tsa lenaneo la BOTECO la go busetsa mo setšhabeng. Ke letona wa thuto le thabololo dikitso ke mototo gore e be lenaneo le tshwana le bo le thusa sekolo sa Tashata. Lenaneo le tsamaelana le maitamo a lephatalane e leng go thabolola tiriso ya maranyane mo dikolong. And printer were donated. This gesture by BOTECO is supportive at my ministry's effort to accelerate uptake of technology in schools. Mokwaledi wa BOTECO Dr. Rafael Dingalo o kaile fa go aba ditanka tsa matakala e le maiteko a bone a go netefatsa gore dikolo di nna di le phepa ka nako tsotlhe. Among some of the donations that we have done are waste bins because they are about a clean environment. Dingwe tsa dilo tse re di abileng ke ditanka tsa matakala tse re dumelang gore di na le seabe mo thutong ya moithuti le morutabana. Sekolo se se phepa se thusa baithuti go dira sentle le go taka nako tsotlhe mo sekolong ka jalo go thusa baithuti le barutabana go tsepama mo dithutong. Students focus and teachers' effectiveness in providing quality education. A 21st century learner, among others, should think critically, reflectively, using a variety of media and technology. And BOTECO has just armed our teachers. Baithuti ba nako e ba tlhoka maranyane a farologaneng go ithuta. Ka didirisiwa tse, baithuti le barutabana ba tla kgona go thofofatsa dithuto. Ra leboga BOTECO ka go itemogela lethoko la didirisiwa tse mo barutabaneng. Thank you, BOTECO, for recognizing the need to cater for teacher welfare, which will ensure they execute their mandate without fail. Sekolo sa Tashata ke nngwe ya tse di tsweletseng ka go thabolola maduo a bone ka sene se le mo go 40% ka ngwaga wa 2022 mme ngwagola sa go disa maduo a bone ka 4% go ya go 44%. Ke di bonye le kalake BTV News Tatiside.
re tswala dikgang tse wetso tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo gape le moeteledipele wa party ya Botswana Democratic o supile semmuso bontlhopheng ba bopalamente ba kgaolo tsa Selebephikwe West le Selebephikwe East ka mahelo a beke mo putegong e ne e tshologetswe ka dipalo tse di kwa godimo kgang ya konokono e ne e le go supa tse party e di dirileng go tsosolosa itsholelo ya Selebephikwe morago ga go tswala ga mmaene wa BCL a re utlwa Mamusi Siska ka pego. Go tswalwa ga moepo wa BCL go nagadi ga itsholelo ya banni ba Selebephikwe mme se ya nna sebaka sa gore puso ya nako e ithulaganye metle ka ditsela tse dišwa tsa go tswakanya itsholelo e. Tautona Dr. Masisi o supile fa party ya BDP e ne ya dira gotlhe gore itsholelo ya tokafala ka go hetola toropo e boremelelo jwa madirelo. Ne re le teng mo lebelela go Samsonole ke tlile go bula tiro e tona ene e supa dikgwebo ka bontsintsi ba tsone tse di simolotseng mo Phikwe tse ne di ntse di seyo. Oxygen ya dirwa mo Phikwe e thuswa ke puso ya ga Domkraga kompani e tona e rang di-pipe e butswe mo Phikwe e rekisetsa di-pipe go reka mampele puso ka mantsebe a tlhabollo a metsi a ra dirang. Bontlhopheng ba ba supilweng ba itlama go dirisa mananeo a party go ngwa ka babeeletsi mo kgaolong e. Ka mogala thomo mme ebile ke tla tswalla ke ntse ke arogana le lona manifesto yo tsatsi le letsatsi jaaka ke ntse ke dira di dintsi tse re tholang re di bua ra leboga tautona 15 years re ganetsa mo toropong ya Selebephikwe. Mongame ke tsa thomo e ka thwahalo irile kutwana o tsaga go dikitima morago game kutwaletse ke sebetsa gore o tsile go nthoma le nna ka ema ka dinao ka thothoba le ba kgaolwana ya Selebephikwe East. Maloko mangwe a party a kopela bontlhopheng tlhopho go ya parlamenteng. Na le topheng wa mme monana young brave hard worker o itse beauty banake o na le lekolwane mojuta ga ke na go bua thata ka bana ke a go itse ka go gakologala le go council go eteletse council go diragala ke le tona e re ga ke ta kwane ke sa thabi ke dithonki itse re tsamaiso e siame e rolame re a kwa pele re gatela kwa pele re dira speed mmogo. Party ya BDP e ikemiseditse go tsisa tsholofelo le katlego mo banning ba baneng ba amiwa ke kwelotlase ya itsholelo. Misago ya toropo e mo diatleng tsa banni ba yone ka go tlhopha party e maleba mo dibekeng tse pedi tse di latelang. Mamusi Siska, BTV News, Selebephikwe. Ntlhopheng wa bopalamente le ba bokhanselara ba party ya Umbrella for Democratic Change kwa kgaolong ya Selebephikwe East ba tshepise batlhophi gore ga ba kitla ba tlhanogela party ya UDC ga ba ka hiwa sebaka sa go tsaya maemo a ba phadisanelang kwa ditlhophong tsa setšhaba tse di tla tshwarwang mo dibekeng tse pedi. Ba tlhalositse maikano ao jaaka ba ne ba rolwa semmuso ke moeteledipele wa UDC Advocate Duma Boko ka la Matlhatso kwa Selebephikwe. A re utlwe Karabo Molosi. Borre ba le barataro le mme a le mongwe ba ileng baemedi ba party ya Umbrella for Democratic Change mo kgaolong ya Selebephikwe East ba ikanetse thomo ya boeteledipele go diragatsa maitlamo a party ya UDC ya beileng pele batlhophi fa e ka atlega mo ditlhophong tsa setšhaba tse di latelang. Yo le mo romelang ko parlamenteng o tshwanetse a tlhaloganye gore o tshwere boikarabelo jo bo go godimo thata jagwa go hetola melao a dira e mesha e sireletsang ditshwanelo tsa lona le tsa bana ba Viva Umbrella. Mo parlamente yo tshwanetse a itse gore dikano tse ke di buang tse ke tsone tse di motlama ke thumo. Sengwe sa tse UDC e di tshepiseng batlhophi ke go tlhoma lephata le le itebagantseng le tlhokomelo ya bana le tlhabololo thuto e le go beeletsa mo go ageng itsholelo e mo go yone bana banana le bagodi ba tla bong ba tlamelwa ka madi a itshetso. Mme jaaka ke amogetse thomo gape le ga lona le gape le ga tautona wa UDC Advocate Gideon Boko ke ba tshwanedi gore ba etsana ga le bone ke se ka ba buelelela
e nne bone le ba utlwe mantswe a bone le boikano tša bone ya ka batamo ba ikana la le nna ke ikana gore ke ta sela ditaelo morago tsa lekgotla le maikano ke tabe ke tse ke tsweledisa maikano a ntse ke le mo gone ka gore ke na ka thupiwa ka talama ya UDC ka le ke dumela gore ga ke na go gapoga gope ke tabe ke tse ke le gone go hela ke a leboga ka gore ha tsena go antse molao kana molao kakanyetso wa gore mongwe wa rona gone ha bontopeng ha ka ba ta ikgogela morago kana a ira ka tsela nngwe molao o nne gore a amogiwe dithata mme dithata tsa di amogiwa ke lona bathopi ka gore go ga go lebago kare ga re direle lona bathopi sengwe bontlhopheng ba ne ba ya go rolwa kwa dikgaolwaneng tse supa tse di agang kgaolo ya Selebephikwe East ka thulaganyo ya dipopelelo tsa dikoloi. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. le ka gore lo etso ke be ke di ba khutlogane ha ke rola jaanong Tumong Patane ka tsa metshameko. la ke go leboga kgaitsedi ya ka motho madume la ke go fe dikgang tsa metshameko tsa tshokologong eno mme tsone tsare mokatisi wa setlhopha sa Township Rollers Mogomotsi Mpote a re ba simolotse go ipaakanyetsa motshameko kgatlhanong le basireletsi ba League Joining Galaxy fela morago ga motshameko wa bone wa mafelo a beke ka bane ba itse go fa bana ba ya go nna le motshameko o thata jaaka bobedi jo bo beile leitlho sejana sa FNB Premiership fa paka eno e wela. Mpote o bile seo mo puisanong le lekana la metshameko la Botswana Television News Channel a re utlwa Katlego Kgakole ka pego. Mokatisi yo wa pele wa setlhopha sa setšhaba sa The Zebras Mpote o tlhalositse fa setlhopha sa Joining Galaxy se ntse se sa thibege mo pakeng tse tharo tse di fetileng mme le popa-popa ba ikiteile sehuba go emisa seo mo pakeng eno ka le bone ba batla bosimega jwa league ka matlho a mahibidu. The Blues ba tsena mo motshamekong wa kamoso ba le mo maemong a boraro fa godimo ga Joining Galaxy ka dintlha tse 4 tse ba di boneng ka malekano setlhopha kgatlhanong le Disalamapa ga Buroni United le phenyo ya dino tsa tharo go ile nngwe ya se semagorogo masha mo leaking eo sa United Flamingo Santos. We knew we are playing a big team, respected because they've been representing this country for the past 2 years. But as you know, last season it was neck to neck them and Township Rollers. Yeah, we are saying we are also counted. We want to start like now we have 4 points. They have 4 points. We want to start well, and that will help us again to make sure we keep the momentum. And Galaxy has been dominating this league. Mo letlhakoreng le lengwe basireletsi ba League Joining Galaxy ba ba simolotseng league bokoa ba sena go kwadisa maleka a mabedi ka tatelano ba tsena mo motshamekong wa kamoso ba lebile go kwadisa phenyo ya ntlha ya paka eno. Le fa go ntse jalo mokatisi wa setlhopha seo Morena ra Morebodi a re ba tsena mo motshamekong o ba sena kgatelelo epe ebile ga bana go nyatsa setlhopha sa Rollers ka ba itse fa le bone ba nyoretswe go tsholetsa sejana. Galaxy ba tsena mo motshamekong o ba kgonne go bona dintlha tse pedi mo metshamekong ya ntlha e mebedi ba tshameka maleka le fela setlhopha kgatlhanong le Security Systems le ga Buroni United. It's going to be a tough match, but I think we have done our research. We have done enough in terms of profiling them and make sure that we get more information on how they play. So it's okay. We'll try to prepare and get the result. Mo motshamekong o mongwe ka moso Chadibe FC e tla jala nala setlhopha sa United Flamingo Santos kwa BPSC Stadium mo motshamekong o tla tshamekiwang ka nako ya bone mo tshokologong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Tabokane Mosetla ke ene mofenyi wa lebelo la dibaesekele la Lake Ngami GM Cycling Classic a sena go fetsa lebelo leo la 106 kilometers mo nakong ya 3 hours 8 seconds. Mosetla o na ikgapela 3000 pula mo gaisanong eo e neng e tshwere ka kototeng ebile e lwagantswe ke moepo wa Khoemankau ka Sontaga a re utlwe maretha ka isara ka pego.
maemo a bobedi mo lebelong leo la 106 kilometers a phamotswe ke Kabelokwape morago ga go fetsa mo nakong ya 3 hours 18 seconds a setswe morago ke James mo go a boraro ka nako ya 3 hours 31 seconds. Lebelo la 140 kilometers mo letakoreng la borre ba under 23 lone le fentswe ke Kabelo Makatile wa Stopasa Sport Cycling yo le weditse mo di oreng tse 3 le 43 seconds a setswe morago ke go mo le mokela otswe wa Joaneng Cycling Club yo ana feditse mo nakong ya 3 hours 43 seconds fa mo maemong a boraro go gorogile Eddie Gabosekwe wa Team Trail yo feditse mo nakong ya 3 hours 58 seconds. Bangwe ba bapagami ba dibaesekele ba ne ba thagogelwa ke dikgobalo tse di potana. Mopagami wa tota wa monongwaga re kumoitsile mapitsi wa kgoletse barulaganye kgolo ya dikgaisano tsa monongwaga a supa fa ba itemogetse koketsego ya bana ba ba botana ba ba tseneletseng dikgaisano tseo monongwaga o ne gape a supa fa lekgotla la bone le itama go ntshetsa kgaisano e ya ngwaga le ngwaga madi a kana ka 50,000 pula. The proceeds raised through this event from the past 2 installments have been used in various community upliftment initiatives, such as supporting school refurbishments, clean water access, and infrastructure improvements. I am further informed that the 2024 edition will expand the scope, driving even greater long-term benefits as funds are to be channeled into education enhancement, infrastructure development, and this is to enhance the learning environment at Ngami Junior Secondary School. Trainer team Kamakao, Rahuchia, Budive, Buke, Ripanganya, Liberolini. Overall, number 1, 106 kilometers. The number 1 in Modi Masters. 106 Nernali di Elite Sabasadi, Renali di Subvet, di and di Junior. So ne go lwa hela thata. Kgaisano ya Lekengame GM Classic ya monongwaga e ne e kwadiseditswe ke batsaya karolo ba le 436 ba akaretsa bapagami ba dibaesekele batabogi le batsamai. Maretha Kaisara, BTV Sport, Toteng. Kwa bokutlong moeteledipele wa lekgotla le le okametseng kgwele ya dinao mo Afrika la CAF Dr. Patrice Motsepe a re makgotla a kgwele ya dinao go tswa mo mafatsheng a farologaneng a Afrika a itlamile go dirisa madi sentle go tlhabolola kgwele ya dinao le go ntsha maduo a bonalang mo dingwageng tse di latelang. Motsepe o bile seo mo song ono ko jaaka a na buisa phuthego ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la Federation of African Football ko Addis Ababa, Ethiopia. Over the next 8 years, there's $1 billion that is being made available for football. Every cent of that money must go towards football development. It has to go to investment in the youth. It has to go in investment in academies for boys and girls. And part of the plan is to ensure that if we can get every African nation or every member association to receive $1 million, to receive $1 million every year from CAF starting in 2026, a lot of good progress will have been made. We had a lot of challenges over the last few years, and part of the focus of this new leadership, all of the vice presidents and the CAF Exco, is to lay a foundation so that the huge benefits of the foundation that we have laid will be realized over the next 2, 3, 4 years. And I must say, we have, as African football, we have a lot to be proud of. Wetswari di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Botswana Decide, the moment we've all been waiting for. Presidential debates, live. Catch every word, every promise, every vision on RB2 and BTV. Thursday, the 24th of October at 7 p.m. sharp. Don't just watch, be a part of history. Botswana Decides 2024. Mo
dingwageng tse 5 tse di fetileng lefatshe la Botswana le ntse le itemogela ditlhabololo le dikago tsa mafaratlhatlha a metsi lefatshe ka bophara. Maikaelelo a ditlhabololo tsa mafaratlhatlha a le go itabaganya le go tlhomamisa fa batho ba lefatshe leno botlhe ba bona ditirelo tsa metsi. Puso e na tsaya tshwetso ya go tla ka ditogamano tse di maleba go eteletsa maitlamo a yone a go nosa batho ba lefatshe leno. Metsi a simolola go kgaramediwa ka bokete go tswa kwa mafelong mangwe a farologaneng ya lefatshe leno, a tlhatswiwa le go bolokiwa sentle pele ga a phatlaladiwa go nosa batho. Fa e sale ka ngwaga wa 2019 lephata la merero ya lefatshe le metsi le simolodisitse le go aga ditlhabololo tsa mafaratlhatlha a metsi a le mmalwa ka maikaelelo a go tlhabolola phatlalatso ya metsi go a isa kwa dikgaolong tsa ditoropo le tse di kgakala le ditlhabololo lefatshe leno ka bophara. Mo nakong eno 98% ya palo ya batho ba lefatshe leno ba bona metsi kwa ba leng teng. Go ipelela phitlhelelo e lephata la merero ya lefatshe le metsi le tla simolodisa semmuso mafaratlhatlha a ditlhabololo tsa metsi tse di anameng le dikgaolo tsa lefatshe le. Maitlamo a go isa ditirelo tsa metsi kwa bathong a tsamaelana le lengwe la matshego a ponelopele ya lefatshe le a boraro a go thomamisa gore metsi a lekana batho. Go simolodisa semmuso ga mafaratlhatlha a ditirelo tsa metsi tse di setseng di wetse go setse morago maitlamo a lekgotla la ditšhaba a ditlhabololo a borataro kana Sustainable Development Goal number 6 a gwetlhang mafatshe otlhe go dira ka gotlhe go tlhomamisa gore batho ba one botlhe ba bona ditirelo tsa metsi le go akaretsa kgopo ya metsi a leswe. Se go rameletswe mo tsamaisong e lolameng ya metsi le tshomarelo ya one ka ngwaga wa 2030. Independent Electoral Commission IEC of Botswana is an independent electoral management body that was established in 1997 under current Section 65A of the Constitution by the late His Excellency former President of Botswana, Shaikarawe Masiri. It is intended to manage the fair conduct of parliamentary and local government elections and referendums. 1965 a di topatsan tha di tshwara mme kana go eo kana o ta gakologola gore ke nako ena re santse re siritse puso mme ano kana go eo le di tshwarwa ka tlase ga taelo go ka tsamaiso ya yone nga bidiwa the resident commissioner under the British protectorate. So di simologile ka yone nako yone eo ka 1965. The IEC was created as a reaction to the opposition, which opposed the primary elections of the Lobatse-Baralong constituency in 1984. After the 1997 national referendum, the IEC was enacted in June 1998. 1966, hajano re sena go tsaya boipuso go ithalla ka 1984. Dithopo tsa rona di ne di tshwarwa ke ka hatase ga tsamaiso ya ofisi ya gatautona. Di tsamaisiwa ke yona nga bitswa kana yo bidiwang the permanent secretary to the president. Mora gore go simolla ka 1966 to 1984 dithopo di tsamaisiwa ka hatase ga the permanent secretary kana di tsamaisiwa ke the permanent secretary to the president. Mi rile go togeng ho from 1984 to 1997 ga bo dithopo yano di ntshiwa go bo go thamiwa ofisi e neng e bidiwa ya ga the supervisor of elections bo go ra gore dithopo go simolla ka 1984 ga tsena ka 1997 di tsamaisiwa ke the supervisor of elections. Ngwaga wa 1997 ke gone ha re boneng yanong le kgotla le tsamaisang dithopo la IEC le tsalwa le kgotla le tsalwa jana le tsalwa ka tsamaiso ya pato maikuto mo go bidiwang go referendum. Ka one ngwaga ono go ne ga nna le referendum e neng ya baka gore go nne le kgotla le tsamaisang dithopo yano le bidiwang the Independent Electoral Commission. In 1997, the Parliament passed the Constitutional Amendment Act
18 of 1997, which amended Section 66 and introduced a new section establishing the IEC as an autonomous and non-partisan institution. The voting age, kana dingwaga tsa ba le gore ba lekane gore ba ka ikwadisa ba thopa le tsone di rukudiwa go tseng go 21 yanong di a gonna di isiwa go 18 years. Go raya gore dithopo tse leng gore le kgotla le yanong le di tsamaisitse di ka tshwara 6. The commission is responsible for the conduct and supervision of elections of elected members of the National Assembly and of a local authority. Ga tsore ga o file nako ya gore na le wena re be re kgaogana ka nako ile ya bobedi hela mo phatleng mme pele ga re kgaogana re na le ngwe gape kgang e re go irulaganyeditseng ka kwano o tla lemoga ha gongwe ha dikgang o ntse o di setse morago ta o tuna Dr. Mokgweetsi Masisi o rebotse gore magolegwa a ba le 102 ba golole mo kgolegelong re bua yana ka 102 ga mmogo le ba 56 ba ile gore bone ba ntse ba le mo laneng la go direla setšhaba ba le kontle ga kgolegelo. Tshwetso e go kaiwa mme e le tshwetso e leng gore e lebane le maiteko a go busetsa magolegwa mo setšhabeng le gore ba kgone gore ba dirise bokgoni jwa bone go tlhabolola matshelo a bone le gore ba nne le seabe mo ditlhabololong tsa lefatshe leno ka kakaretso. Mme mo sekologong eno ke buisana le mookamedi wa dikgolegelo tsa rona mo Botswana re Anthony Mekento go tlhaloganya botoka ka tiro e le disetlana tsa yone le gore tota boleng bwa yone ke eng di netefatsa gore magolegwa a amogelesega jang mo sentle mo malapeng a bone le mo setšhabeng ka kakaretso. Tla ke tsena go e ke go amogele Ramokento ke lebogana nako ya gago mme ke a go dumedisa. Ke a leboga mma. Dumedisa le Batswana. Right. Re bua yana ha re bega re tautona o dumetse kana o saenetse kana o rebotse go gololwa ga magolegwa gongwe wena o e tlhatswe ka ditsetana tsa yone gore go ha re ra go diragalang ha re bua ka go ka ntshiwa mo thulaganyong ya kgolego mo dikgolegelong tsa rona pele ga nako go mo Botswana re na le tsamaiso di le kae kana mehuta e le kae ya go ka tsa kgato ya go nna jalo. Ke a leboga mma re na le mefuta e ka nna meraro wa ntlha go na le gore le golegwa le leng gore le lebagane le kwa thao ya kgwedi di ka nna 12 kana kotase o ka a gololwa ke mookamela dikgolegelo a sena ona a rerisanya le tona yo lebaneng go nna ya bobedi ye